Evar baş Kurdistaniyên hêja sernavê rêveberiya medya Silav û Rêz bi hêviya ku îşev em bi hev re bernamakê xweş û berhemdar derbas bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanên hêja îşev du mîvanê minî hêja hene. Ji hevalê xwe re jî rica bikim bira her du mîvanê me bînin ekranê û em dest bi sohbeta xwe bikin. Ji alî çepê ez mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Mîvanê minî yekemîn rêzdar Salîm Çelîker e. Kek Salîm tu xêr hatî? Spas kek Sîrac, silav li te, li silav kek Mamed. Mîvanê minî duyemîn jî kekê Rojê Mamed e. Kek Rojê Mamed tu jî bi xêr hatî? سلاو ji bo temaşevana û bixêratina mêvanê we jî dikim. Selîm hûn bixêratin û silav ji bo temaşevana jî. Gelek spas. Wek hûn jî zanin li Bakurê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê bûyerên girîg diqewmin. Îşev me du mîvanê xwe hilbijart. Her du jî di beşên xwe de di mijara Pirsa Kurd û Kurdistanê de li gorî xwe kar û xebatên pir hêja kirine. Mîvanê me yekemîn kekê Salim e ji Bakurê Kurdistanê ye, ji Farxînê ye. û mîvanê me duyemîn jî kek Roj Mamed e ji Rojhilatê Kurdistanê ye. Me xwest îşev ji Rojhilatê Kurdistanê ev bûyerana çawa tê dîtin, şîrovayan çi ye. Hema em dest pê bikin ji kek Salîm ez dixwazim dest pê bikim. Kek Salim ev li Bakurê Kurdistanê cenabê te jî şopand bi banga ya jî bi xwesteka Dewlet Baxçelî pêvajoyek li Bakurê Kurdistanê dest pê kir û hîn jî ne diyar e. Raydarên Tirkiyê navê vê pêvajoyê wek çekberdana PKK, feshekirina PKK bi nav dikin. Lê li holê tekoşînekî bi dehan salê di dome heye û gelek di vî warî de bedel û şehîd hatine dayîn. Gelo çekberdana PKK bêguman yani ji alî min ya jî ez werdîn nirxîn vê gavê li Bakurê Kurdistanê çekberdana PKK gel berjewendiyan Netewa Kurd e. Lê bê ku çekberdan ev doza Netewa me ya jî doza milletê Kurd ew ê çi be? Hewqas em bibên şehîdên Kurdayî, hewqa bedel hene, bi hezaran însan li girtîgehê ne. Wek ketkarê vê dozê cenabê te vê ew ê çawa şîrove dike kek Salîm em te gudarî. Belê spas kek Sîrac dubare silav li we. Beyanın û gotinên Dewlet Baxçelî teqrîben di meha Cotmeyê 22 meha Cotmeyê 2024 da bû ku vay bû 6-7 meh li ser derbas dibe. Ji bo raya giştî rast serast tiştek nayê gotin. Lê li gor diyardeyê ku mirov dişopîne di navbera dewletê û navbera Öcalan da hinek gotin digerin. Hinek axaftin hene û ev axaftin jî li gor bercewendiyê û daxwazê dewletê dimeşin. Ew îdeolojiya ku 100 sal li ser hukm li Tirkiyê ku li ser înkara milletê Kurd hatibû avakirin. Ew îdeolojî îro hat bi rêya Öcalan dixwaze serkeftina xwe îlan bike. Çi ye ev serkeftina wan? Malûm e destpêkê da gotin Kurd tune, Kurd Tirkiyeyên çiyayî ne û ji Qart û Kurtê dest pê kirin. Lê îro hem dünya gohiriye, hem Kurdistan gohiriye, hem milletê Kurd hatiye têkoşîna milletê Kurd hatiye nokteyekê ku nema ênê ew derewê wan serî bigirin. Dixwazin îro konseptekî nû derên holê
او تشتين كو كمال اتاتورك سالي بيستيدا قوتبو ام احاليا تركيا را دبيجن نتوي ترك ملتي ترك يعني ملتي تركش حمو احاليا تركيا بيكتي ايرو او كونسبت كتيه روجافي شیوردار حقوقی رجب طیب اردوغان بیتشتی هیدی تئوریزت که او اف کنسپتا نو لکراسی اجالانجی تی که اجالانجی د سال نوتی وردا گاو هاتبو به نقطه گرکو ام هرن گوتن اجالان بنرن ده هفدیتنی وی اوقات خورا که بو کتابش آلی پککی و هات وشاندن جی دور دا جی اجالان تشتکی نزیکی وید بی دبی چه؟ دبی جا که کمال آتاتürk نگوتیه نمutlu Türk'üm olana gotiye nemutlu Türk'üm diyene. Yani Kemal Atatürk vakta gotiye ev kesi ku Türkiye baktavare şah baktavare durda xwestiye hemû ahalî têxe nava vê konsepta Türk gotina Türk bûyînê. Yani mixabin îro em hatine vê noqtê û tirsa ki ez mezin ev e ku pêgirtiyê Öcalan jî hêdî xwe li van gotinê Öcalan bigirin û gotinê Öcalan teqdîr bikin. Ev felaketekî hişmendîtiyê ya dudiya ye ku bi hereketa PKK milletê Kurd tûşê felaketekî hişmendîtiyê bû. Ew pirsa neteweya daxwaziyê wan ê meşrû ku hem alê hiqûqa navneteweyî da û hem alê ilmê siyasetê da hatiye formülekirin dev ji van tişta berdan rabûn têgehekî naylon ku navî kirin netewê demokratîk ku têgehekî îdeolojîk e yani em karin vê têgehê jî binirxînin ti eleqa wî ne bi ilmê siyasetê heye ne bi hiqûqa navnetewê heye ne bi sosyolojiya milleta heye vê têgehê kirin Rojava Milletê Kurd û serê 20-30 sale Kurd wek gerîneka aş li dor vê têgehê çûn hatin û îro hatin ew ê qenaeta min tiştê ku ez dibînim di mesela milletê Türk da li hev kirine. Ew ê Kurda jî têxin perçekî vî tiştî. Ev kare du ewa bixura bîne. Alî wî neyînî ev e ku ew ê Kurda carinê meşgûl bike. Ev heskiriyê Öcalan, pêgirtiyê Öcalan ew ê cardinê ji van gotinê Öcalan hinek kerameta bigerin. Ew kek sîrac bawerim mesela ew ê Sebastian Sevi wî dizanin ku ew Yahudiyê ku xwe wek Mesîh îlan kir li 1605 da mêrik dev her tiştî ji berda lê pêgirtî wî cardinê dev jê bernedan mêrik bû Misilman pêgirtî wî jî bûn Misilman ke em dilê xwe da hê jî cihûn e lê bi devkî xwe wek Misilman îlan kirin yani îro rewşekî wîsal di navbera Öcalan û pêgirtiyê wî da heskiriyê wî da jî hene. Öcalan bêje çi heskiriyên wî pêgirtî wî di nava gotê wî de kerameta digerin û bi niyetekî dinê wî dinirxînin. Ev alîkî ew e yani negatif e ku Kurda duwarê hişmedîtî de cardinê ew ê bibe bîne. Lê alîkî pozitif jî ew e ku Cenab-ı te jî amaje pê kir yani ew şerê ku ji bo demokrasiya Tirkiye ew çekên ku ji bo demokrasiya Tirkiye diteqin bi rast tit bercewendiyê milletê Kurd da nîn bûn. Îro dev ji çek berdan di bercewendiyê milletê Kurd da ye. Ev yek a didiya di nava hereketa Apoyî da damarekî Kurdî jî heye ji ber ku vana wata birêketin ji bo daxwazê neteweyî birêketin.
ئەو دامارە کورد کارە ji hêdî meselê fehm bike û xwe li xeta Kurdistanî bigire. Ev jî bi qeneta min alî qeş ya didiya ye. Asya jî me ev kare bî hewayî bêje ku tevgerê Kurdistanî qelsin îro Kurdistanî lê ev rewşa îro ku konsepta Baxçelî û Öcalan dixwazin têxin Rojava Milletê Kurd kare destê tevgerê Kurdistanî xurt bike duwarê axaftina xwe da duwarê hişmendîtiya xwe da duwarê propagandayê da kare wan bibe noqtekî pêştir. Ev jî muhîm e ku hetanî îro hinek tevgerê me Partiya Welatparêzan serî da xwe li dervayê hereketa Apoyî girtin û xwe li xeta Kurdistanî girtin her çi qas duwarê girseyî da qesbin jî lê bi qeneta min duwarê temsîlkeriyê da duwarê hişmendîtî da îro temsîlkarê milletê Kurd ewin ev rewşa ku îro kare wan xurttir bike. Zemîna ku were vücudê kare rê xweşke ji bo propaganda û ajîtasyona van hereketê Kurdistanî. Eftarim van nokta bêjim. Başê kek serim gelek spas kek Salim. Niha ez biçim aliyê kek Rojê Mamed. Kek Rojê Mamed cenabê te li diaspora dimîne gelek karên hêja dike û bi siyasetê jî bi jinêz de têkildar e. Wek Kurdekî Rojhilatî ya jî Kurdekî Kurdistanê vê prosesa li Tirkiyeyê dest pê kiriye cenabê te çawa şîrove dike? Gelo di konflîktên ya jî nakokiyên heyî de divê mirov ji cîkî dest pê bike. Ev kare bibe destpêk ya jî wek tiştekek Salim got projekî ku dixwazin berê netewa Kurd bidin entegrasyonê bin proja Dewlet Baxçelî û hebûna wan lawaztir bike ku ez di wê qenetê de ninim ku piştî hewqa sal hûqa tekoşîn netewa Kurd gura evê bike gura wê bangê ku entegreyî vê sîstemê ya jî daxwaziya Abdullah Öcalan bike gelek cara me li siyaseta Bakurê Kurdistanê dîtiye ku gel girse ba Abdullah Öcalan nekiriye wî bang kiriye gotî piştgiriya filan kesa bikin lê gel wexta nekeve mîjiyê gel qebûl neke ya qebûl nake. Lê cenabê te li diasporayê û vê pêvajoyê çawa şîrove dike bi çavekî ew em te gudarî bikin bira temaşevanên me cenabê te jî gudarî bikin. Fermo kek Rojê Mamed. Belê destê xwe xweş be spas ji bo kek Selîm jî. Niha ev babet eger em şîrove bikin du aliyê xwe heye. Yek aliyekî ku wek teoriyê wî mumkin e çi zererê bide çem ku têgehê me wê çi zerer bide aliyekî jî dware pragmatîzm de dware pratikê siyasî de wê çi bibe encamê wî wê çi bibe. Di rastiyê de hûn lê binerin pirsgirêkek li vir heye ku di sosyolojiya siyasî de jê re dibêjin qeyrana nasname. Doza Kurd pênaseyê xwe heye dozek serwerî ye. Dozekî serweriya netewî ye ku neteyek dixwaze ku hukma xwe ser û erdê xwe welatê xwe bike. Dixwaze îradeyê xwe biçespîne. û ji bo viya jî 100 sala nasyonalîzma modern a Kurd 100 sala bi zava rizgarîxwaza Kurdistan dewam dike. Niha ev guhartinên ku piştî vê 25 salê dawî çêbûye 25 sal 26 salê dawî çêbûye ku doza Kurd wek dozekî mîkro pênasa bike di nav dewletê heyî de pênasa bike eva berê tecrübe bûye lê qeyrana nasname çê dike ji bo Kurd.
تشتي كون هر تشتي كون دكاره كرد بكنتوا روبروي بروبلم بويه مثلا يك جوان على كردستان يك جوان ناوي كردستان قالك سازي دزگه نتوی چه بون ناوی کردستان سروان دا نما مثلا ام بیجن ارتش رزگاری گل کردستان نما بو هزه پرستان گل ناوی کردستان سر نما انیا رزگاری نتوا کردستان نما وقت دزگه بخون نما و تشی کو ناوی کردستان هبو یا تشی کو دکاره پروسیسا سرخوبونه پیش بخه یا د پروسیسا نتوا سازی ده د پروسیسا دولت سازی ده دکاره ذهنیت انسان کرد پیش که اوانا هنه کی حتل لواز کرن و اف پیناسه نو تعریف نو کجبو دوزا کرد حتیه کرن هنه کی مر بروی و چمکه کریه و تگه کری کجا را بجن قیرانا ناسنامه امنوات قیرانا ناسنامه کی دانه قضا برزگاری خواست د باکور کردستان هزاوی مزن روبروی قیرانا ناسنامه بویه اویا دوی ام باش تکازی سرفیا بکن و پارادوکسک جی هیه دیسکورسا کو دبیجه دوزا کرد انتگره ببه ده چارچوبا بان دولتا دا و دولتک تایبت نخوازه و سر ناوی براتیا گلان یا سر ناوی جور بجور او دیسکورس هیه دمشه لی دیسکورسک دیجی هیه ده ناوی حرکت مازن ده هین اوش دیسکورس دولته و شرطی به اشکره به هیه دمشه وقت مثلا حتی بگا بیجی روزنامه سرخوبون درد که دبنیا دجوری روزنامه سرخوبون ده نویسندیه جه سرخوبون و آزادیه بر رومتر تشتگنینه اف دیسکورس دولت اف گوتارا سروری خوازیه گوتارا سرخوبونیه تماما برو واجی گوتارا راسیه گلانه برو واجی گوتارا کوکو دوزا کرد جه سروریه به وقتاندن به سروری بهشتن و چارچوب دولت ده پیش بخه او آلیه تئوری ده تکارم او بیشم کو قیران ناسنامه پارادوکس گوتارا دیسکورسا گلک جدی هیه و پبجی دیچه او دناف جماور ده جی هیه دناف جماور ده جی رنگ ده و دبشه تشتک دن هیه نا پروژه بخواه پروژه چک بردان زحمته چک وینه بردان جبر کو تشتک هیه بجه هارد پاور هیه سوفت پاور هیه هذا حشك هذا نرم هي بهذا حشك جبور ملتي بالدولات هذا سركيه هذا كود كارنا توجهك هذا دكار سروري شيكا هذا كود دولات جيده ترسم ودخوازن برشق ببرشقين او هارد باور هذا حشك هذا نرم مهمه جرينجا لهذا حشك دولت خوازه فيها راك جبور بياد ما دولت ما بيد كچك بردان كرد خوازه بيجن پاشبكشاندنا هز وتشدد ويتشي ببا زحمت قال لك زحمت برستيك ند باكور ده نوع هجمار قليلا يقول باكور هنا كيمن والشر اللي باكور بشكل قليلاجي ختمية ونتيجة كي باشنا دنابجم اگر ورشرخانك يا وجوهرينكي تكنيكي تاكتيكي والتكنولوجيا كتب بقى ام بيجن مثلا كرد بقى خدان درون مازن شر درون الباكور چه نابج اویا بلکی گوهرتن عسکری چه سربازی اویا بحث دین علیک لی پرستیک در روجاوا ده در روجاوا ده پروسیس کی ارتشبون پیشکتیه زیادتری 100,000 چکدار هنکو ناورو کی وی کرده گوتار وی کردیه مجی وی کردیه ناو اره کردستان تونه شمال شرق سوریه دبیجه قوات سوريا ديمقراطي دبيجه ناوي كردستان تنه بري او خريطه كردستان هبول سر هرتش نو خريطه سوريا هي نقشه سوريا لين روحي كرديه جوهري كرديه وترسى دولتها تركي اف سر رجابايه ودراستي تجي جيوبوليتيك تجي تدي بري تيوريا كابو اما هميجي بي باور كربون هاجي لغور هنتزن جيوبوليتيكي بمشه parçe مازن الباكوره نفوس ملوره دو زمان داوی دولی نهایی لور پیش که ولی پاش درکت کل باشور اره روبروی نمازنه پر نفوس ویج نپر ولی مرکز ژئوپلیتیک کردستانه نه هم مرکز دو چه دبه ناونده کی دی چه بویل باشور جی مهمتر دبه هدیه دی اوش روجاوایه سینور ترکیه و اسرائیل دیگین هفدو و نه سه پروژه لهف کتیه پروژه کی تركي وعرب انجليزي تركي هنا يعني تركي سني عرب هي بروجي كي ايراني شيعي عرب ها بوشكست
پروژه اروپایی هي به پیشنگتیا فرانسیا و پروژه اسرائیلی هي ناوی جور بجور هنن وان پروژانا دا بحثا کوریدورا داود تکرن کوریدورا داود هم بیشن جه اسرائیل به درزین سویدا لسوریه و درزین قنیتره و جور جدی سان خطر بگی تنف و تنف بگی بحثا کوریدوری که وسط تکرن مثلا تنه کوریدور نینه هنه کاشی بیشن کوریدورا کردی جه خانقین حتی نظانم کدر کوریدورا کرد ويتشبه لي بروجين كونها باف دكبن وسينور نابري واندا نمايه بافلزون نمايه بري الرجيم اسد بافلزونك بود نابرا تركيا اسرائيل ده دو سوبر باور دو سوبر هيزي مازن نها او بافلزون شوان نما او هيزين كو غريداي تركيا طرفدارن تركيا بالا دست بونه سردست بونه لسوريا جبوفيا سينور د نابرا اسرائيل و تركيا ده گيشت هفدو پیشروش ده اف سینور کرداجی دیسان و نزدیکی اسرائیل بده. وانش چه جهت که بده؟ پرسکه ترسا دولت ترک اوه دیو جام جشوشه درکتیه. کرد ممکنه نین کنترل کرن. هزا کردی 200,000 نزدیکی 300,000 چکدار الباشور هست 150,000 لروجاوای 100 حتی 150,000 لروجاوای و دوار ژئوپلیتیک ده دوار ژئو سیاست ده روبرک عرضه کی مازن دستوان ده گوهرتنه کی دی چه به وقت اوه کل سوریه چه بو بری هفتش ماه تشتک دن چه به بری پیشش ماه کو چه بو تشتک دن چه به ممکنه پرسکریکا کرد به عالی کی دی و تماما جو کنترل دولت درکبه جبویا دولت به هر شکلی دخوازه او عربي لجنة سياسة الاحتواء يا سياستها بهار كرن سياستها كنترول كرن دولة خاصة سياستها كنترول كرن بماشينا ودوزا كردي بقرا انها كسي في امكاني بدا دولة دوزا كرد عبد الله اوجلنا دولة خاصة في امكاني بكاربين اللي عجبه وكنترول بك نا جبالكو بروجيكي فرنسيجي هي بروجيكي اوروبائي هي وهم مخاطبينك وكارت به وتهديتن ديدار جور بجور هست نا که روز خواستم جناب ته دیتنه خواهیم وکری بیجه نه مجارا روجاوای کردستان باکوری کردستان مجارا کی دنه ل مجارا روجاوای کردستان ده از باور دکم اخترین سرکه امریکا ببین اسرائیل فرانسا هلو سوان دیاره بلکی جناب ته روزنامه ترکیه ناشو پینه جنشکا و وزیر کار درویه ترکیه یعنی ور گوتنه خوی تهدید اوی گوهران درو بره گو ولا و هاوینه ام دوار دیپلماسیه ده لهمبری یپگی لهمبری کردین روجاوای کردستان دست به تکوشینک دیپلماسیه بکن یعنی بره مثلا بلی خستن بکشتن به تشتکی دبه اف گریدای اوی بری وی 4-5 روز بره لباکویه هیئت اسرائیل و هیئت ترکیه هبودو دی و ترکیه آنکا دخوازه امریکا تکه به نابه ناوان لی هلوستا اسرائیل دمجارا کرد خودیستا تویک بنده اشکره نخوازه روجاوای کردستان تسلیمی ترکیه بکه تسلیمی احمد الشارع بکه دوی مجاره ده هلوستا اسرائیل راست گلو ترکیه کاربه دوی مجاره ده وک باکوری کردستان اوی کنترول بکه روجاوای کردستان کنترول بکه او هزاوی هیا گلو یا جی کاری امریکا اقنا بکه یا جی کانی اسرائیل اقنا بکه دو ام ببین وزیر کار دروی فرانسایه به فرماندار حسدی را هبدیتنه کر یعنی وایا ترکیه بیدنگه و اف نشان آوینین که گلو کنسنسوسک نابینا هر دو آلیاجی تونه که سبه بی که دولت خواستنیاجی بی که دولت اکثر بخواه ریج خواستکن روجاوای کردستان را نشان بده دور ده اشاره تا تو نابینه گلو ممکنه یا نه ممکنه چواشی رو بده که بله مسئولیت ترکیه دشوپینم بردان از دشوپینم شو بکاروان اوان تشکو هیا لبر
برای خو بدن لامگو کو با روجاوای کردستان ایرو هدی دبن ناوندی کردستانه چارنبی سا 4 parça PVT greda hedi اره ناو کردستان سرتونه دوز کرد هدی لور مرکزی دبه ناف 5 سالا دا اگر به شکلی دوام بکه روجاوای کردستان باندور لحمی parça کردستانه دک چارنبی سیمه حملی ها PVT greda Türkiye gelek havulda imkan şer hava ve kırba ve hücum kırba Türkiye nahazı yani bu cüzdanı ve belgename Milli Güvenlik Kurulu da yani MGK'de dibece ülkemiz güney sınırlarından kuşatılıyor. Yani o dibece bekiyanın Kurdiye corbacor böyle Afrin ciha bu Kobani ha bu ave ha bu Cizire ha bu Bahar Başur Kurdistan ha bu mümkün bu Rojavati Kurdistan tişin çevin devlet lekoninin xoda dibece çardır derdore Türkiye çember kirin be kiyanın Kurdiye corbacor ve Türkiye parça be. Nerina devlet Türkiye bu persa Kurd ave yani abnaya guartin ev strateji devleti navan de lekolin stratejik u de belgenamen emniyeti milli de bir şekli penası Kürt hakikinden de khona khapine devlet Türkiye taribiye be heriş bikra kırba ye şey kırba le namaşya na ve proje ojalanci despekriye de siyaseti mahar ve peş bixeydi mahar kirin kontrol kirin hawlder rojavaji bi diyalogi bi kurdara devlet Suriye avabe şu kozayı be avnabe naxwazim ku mesele jüi zedetir ji kontrol dakeve le tişte ku am de jeopolitika rojlata navin de dibinin jeopolitika rojlata navin dinamik buye ne statik eydi divar ser jeopolitiye ser kurda harifiye jali Iraqi harifi jali Suriye harifi ve çe nabeji dedi devleti ku mesela devlet Irak ku harifiye di ne bu devlet joy pete nabe devlet parça milişya hana devlete paralel corbacor hana devletok hana Suriye misayed na Suriye şerh hezeke hin ev grup gredai Türkiye hin hezeki cudana tamamen nekatını nafardu ve başure Suriye hezeki 20,000 neferi heye ser Sünni İsrail Arabi Sünnine hatta nacina ve wan artış azade Ahmed el-Aude komandariye wan dike ve hammi tank u zrepoşen devlet Suriye kuledici lesel Sünni İsrail dani bu katestevana ve ev hez cudaye نكتنا بان ديالوغا وحساب خوبك اف دولت وشعب بالدولت كو جهال هزار هزن رواج مركزي هي قالك هز رواج مركزي هنو داس كردا داجي هزك مازن هي جمهوريه دولت تركيا تخاز قبل حمله دبلوماتيك وداس بباشور كردستان را روجافا واوروبيجي هنا اسرائيلي دراسي د گوتار دا پیشگیری کردا دکن لید پراتیک ده acaba doğazın Kurd ve kart bu karbinin ve kartı guvaştını kartı guşar bu karbinin lehember Türkiye lehember İran ya ne vak hezeki hafpeyman doğazın Kurda binirin de gotar da vak hezeki hafpeymanlı Kurda dönerin lede pratikte hatta vega ve yak gavi tünne hatta le parlaman İsrail buraya rakam bejin genosideki ki Kurda nasmıke tiştek nasmıke tünne de avam gava maneli İsrail le roşa Kurda Kurd bu hezeki mazın وهذا هاف بيمان جيلورن ده عرض كردان هم لباشور هم لرجافا بينا برشافي خو وي دوام بك وي بين سالدن اب روج دوام بك بيشاروجي كي گاش تي پاين لرجافا كردستان و باندور خو له باکور بك ديسا و باندور خو لباشور جي بك و لروجلا جي بك باشه که روجي گلک سپاس که سالم از وگرم پرسا خوش جناب ته بكم نه که روزی محمد بحث عوی کرد گو لسوریه دی دولتک تونه و سوریه کی یعنی من به یگرتی جی تونه لی پروبلم سره که ام ببین لروجاوای کردستانی نه وکی باکوره دینامیک ام باکور تشتکی دنه ور یعنی لکولینه کی یاجی برپرسیاره کی امریکی درکت گو اون چه بحثا روجاوای کردستانی دکن گو همو پارتین روجاوای کردستانی یک نمونه نشانیم بدن که ده برنامه خوده جوالات خود دولت بوینه دخوازه و تونه نه پارادوکسا مزن اکتورن سرکه یا روجاوای کردستانی یه پیشنگتی سیاستی دکن اوجی جوالات خود دوی قاوسی دستی خول ماسه ناخین نابیجن ام اوید خوازن هاتنه ده مجارا
فدراسیون یا جی دمجارا او سبد کنفرانسا سبد دیار به دوی مجاره ده کرجی نخودی حلوسته کی وکری نبیجن ولا دوی قاوسی ده دولت اکوک سوریه تونه او پیمان نابنتوی هاتی بتال کرن ام جی ولات خوره وی تشتی دخوان دولت دخوازن که محطاب وان هبه لیکولین وانین در و دبی د برنامه د پشتی بالا مریاج دکشینه براسی جی آنکا جالی پارتی نا پینکی بگرن یا انکسی یا پیشفروی الوحده یا جیان ببین ادنا تو پارتی کی نابیجه از دولت بوین محفه کردای ننه آنکا کتن دورالیا اوی مگزاگونه کی نه ناوندی ماکزاگونه کی نه ناوندی ده جیمه اوی سبه 26 می دو کنفرانسی ده چرچوان درکه به یعنی او بتنا سری خواه پروبلم نه که سالم تو اب مجارانا ده نکی سر وقت سپوری وی اویه تو چه واشی رو باید که سالم böyle keksilaş naha hes gringe le hes به هشمندیتیا خواه و به آرمانجا خواه خودی فونکسیونه یعنی ام و کرد وقتا بجن کرد هلبسته کی مهیه یعنی ام خواه کردستانی ده حسبینن خواه به وی هوای پیناست کن ما بس کردستانی بوینجی اوه ام خوازن پرسکریگا کرد لسر خاکا کردستانی وره چاره سر کرن ملت کرد لسر خاکا خواه ببه دستلاتدار اف تثبیت خطکی اساسیه دنابرا کردین آپویی و کردین کردستانی دا دلو امتجاگیش بیر نکن ایرو کردین آپویی روژاوای کردستانی هیزن لی نخودی هشمندیتیه که نتوینه او هیزاوان جعالی نیاردا تم و تم تکاره وره کار آنین یعنی تسیرا öc alan لسر وی هیزه گلکه شو و روز وانا رسمه öc alan بلندکن او مروف کاره ببینه جی راست راست تکیلیه öc alan جی این رالیه بوان را هیه داخفه گوتنا جوان را دبیجه هدف بوان نشان ده گک امجار نهرن و بیانا öcalan a 27 Şubat'ı duvurda devleta neteveyi federasyon otonom o mafe kültürî jimilete Kürt da haram ke vakta ku ev her çar tişçi ji me haram bin o ev tişt bibe esasê tevgera Rojavayê Kurdistanê ku îro birast hêze xwedî 100,000 mirovê çekdar e tirsa me ev e ku ev daxwaziyên öcalan bibe programê wan bibe bername wan û di têkiliyê Qamişlû û Şamê da jî bibe esas loma jî divê ku em werin ji bo konferansa sibê yani kevk Sîrac daxwazî û realîte gelek cara ji hev cuda e û car dinê mirov kare bêje ku gelek cara qewimîne encamê nearmanjkirî yani bi îngilîzî dibêjin unintentional consequences yani merov hinek encama dibîne lê ew encam di destpêkê da natiye programkirin natiye armanjkirin ji alî tevgerê da ev hereketa Rojavayê Kurdistanê îro quwetekî gelek mezin e kare ji bo milletê Kurd hinek encamê qenc jî bîne lê divê ku em zanibin ev encamê ku ê werin vücudê li dervay îrada öcalan û baxçelî ye ew ê li gor dînamîzma hundirên li gor aktörên herêmê ku kek Mamed ew destnîşan kirin û Başûrê Kurdistanê
ew jî vay em bînin ku çend roye wek aktorekî di rojevê daye di danûstandina da bi taybetî ji bo NKS û PYD di konferansa sibê da karibin tiştekî qenc bînin vücudê di nava hereketekî de Fransî hene, Amerîkî hene, vana ter encamê ku ew ê li dervayê îrada Baxşelî Öcalan kare were vücudê sibênê bibînin lê cihê dilxweşiyê ku tiştê ku ana em dibînin bi navê Kurd sibê bicivin. Ew gelek mîhîm e. Ew îflasa û înkara netewê demokratîk e ku ew netewê demokratîk ku ji xwe wek têgehekî naylon kiribûn Rojava Miletê Kurd netewê demokratîk tiştekî îdeolojîkî ye, îdeolojîkî naylonî ye. Yani ew kesê ku endamê kesekê be û ew kesê ku di rêveberiya endamê ew otonomiya ku ana pêk anîne bibe endamê wir karakterê te etnîkî çi be bila be wexta ku tu nêrîna Öcalan bihesibînî tu perçekî wî neteweyî navê wî netewî jî gotine netewê demokratîk yani tiştekî sosyolojîkî nîne yani tiştekî birast naylon e û tu bingehekî wî jî tune lê konferansa sibê ez xwazim li vir tu dîtinê xwe hîn bêtir mesela em bibên daxuyaniya İlham Ehmed e bû İlham Ehmed keseyetekî di siyaseta Rojavayê Kurdistanê de nas kiriye got statûya Başûrê Kurdistanê ji bo li me jî tê û yan tiştekî kare bibe yani ev bi tena serê xwe bersîvekin tiştanin gelo belê ev gotin gelek hêja ye İlhan Ehmed rabû li Londonê behsa federasyonê jî kir vana lê mirov bine ku li gor zaman û zemînê vana tiştê hev cuda dibêjin ev jî mirov kare fehm bike ku zixt ser wan hene yani tiştê ku îro ew dibêjin sibê karin berewacî wî jî bêjin de tiştê ku em ê qedir bidinê û em ê bo esas bigirin di konferansê da ew beyana ku ew ê derê ew dibe dokûmentekî tarîxî bo miletê Kurd û sibê ro ger ku hinek ji vê ew ê PYD ku gav ji para navêje ew ê heyetekî hevbeş wek temsîlkarê vê beyannameya neteweyî here bi şamêra danûstandin bike ev ê didiya ye û tiştekî hêja ye lê rîsk heye metirsî heye ku ev tiştê ku li wir ê bibin biryar werin îlankirin di îcraatê da pêk ne ji bo ku van însana keksîraç ne bi serê xwe ne yani înralî tim û tim bi wan re di nava diyalogê de ye tim û tim direktîfa dide wan yani ew ê encam çi be mirov bas dizane lê tiştê ku ew bû sebeb ku sibê ew ê konferans li dar keve di berjewendiya miletê Kurd de ye û aktorên wek Amerîka wek Fransa wek İsraîl vana her dixwazin ku Kurd birast bi navê xwe derê ez bawerim Şam jî vî dixwaze Şam jî daxwaz dike ku Kurd wexta ku werin Şamê bi daxwazê xwe werin yani hevalno di ilmê siyasetê da ji bo herema bo îdeolojiya statû tune statû hem li gor ilmê siyasetê hem li gor hiqûqa navneteweyî ji neteweya heye ji gelara ye ji kültura ye zimana re heye loma jî Kurd divê ku li xwe vegerin wek Kurd wek netew daxwaza mafê xwe bikin û li ser vê esasê karibin bi şamêra û bi aktorên heremê re bikevin nava têkiliya û her hewa danûstandinê xwe bi Tirkiye re jî divê ku di vir de parî rejd bin wek Kurd bêjin ku mavê te tune tur her û dirolbexî bawerim NKS
û piştgiriya Başûrê Kurdistanê di vê noqteyê da ew ê xeta neteweyî parî xurttir bike. Yani divir da kekser vî jî bêjim yani temsîlkarî ne bi hejmara ye, ne bi quveta fizîkî ye. Temsîlkarî esasê xwe da bi hişmendîtî ye. Gelek cara hinek quvetê gelek mezin hatine vücudê lê ji bo ku xwedî vîzyonekî neteweyî û ne kokekî wanê sosyolojikî tune zû ji hebelabûne. Yani bi qenaeta min îro di konferansa sibê da bercewendiyê neteweyî di alî enekesê da tê temsîl kirin. Ji bo ku enekese xwedî vê hişmendîtî ye. Rast e alî fizîkî da, alî hejmarî da qers e. Lê di warê temsîlkariyê da û wexta meriv dû ji pirsgirêkê jî binêre ê ku ew ê bijî cî bigire û tekabilê sosyoloja Kurdistanê bike xeta enekesê ye. Em bawerin ku ev tişt ew ê mir bide konferansa sibê û ew beyanname jî xwaneyê li hev kirine. Ew ê çi bêjin û dawa statûyê bikin û vê statûyê wê herin van daxwaziya herîşamê wana tir di bercewendiyê milletê Kurd de ye bi şertê ku îmralî müdaxelê wê derê neke. Baş kek Salim gelek spas. Kek Rojê Mamet gelo de konfliktên bi vî rengî yani em bibên anka yani serokê fermandarê Hesedê çû bi Ehmedê Şarah ji peymanekî ji 8 xala pêk dihat îmze kir. Ehmedê Şarah jî wek aliyekî Kurd qebûl kir. Konjonktûra navneteweyî jî gava me behsa faktörê Amerîka, İsraîl, Fransa kir. Ew tiştî gelo konferansa sibê sibe biryarek bigire bêje ku konferansa me vê heyetê ya jî vê temsîlê ava kir. Ev temsîliyet ji netewa me re ji milletê me re federasyonê dixwaze ya jî di magzagona Tirkî de du gel û PKT'yên li wir pêk tê wê çerçeve formüle bike pêşkeş bike. Bandora Abdullah Öcalan karil ser vê ew ê çêve kek Rojê Mehmet kane di 5 salê ku demkî di nav demê de vê peymaneyê ji ortê rake ku qenaeta me dîtinê kek Salim Rêzê jê digirim lê wêneya ku li Bakurê Kurdistan li Başûrê Kurdistan ez dişopînim mesela hevdîtina serok ke heremê Neçîrvan Barzanî û Mazlûm Abdî hevdîtina em bibên heyetên diçû wirtê yani ji alî hişmendiya neteweyî daxuyaniya em bibên İlham Ehmed nêzîkayî di çerçewa ku çerçewa neteweyî de nav hêzên Kurda de jî çê dibe sibe Abdullah Öcalan bixwaze jî nikan vê ew ê ji ortê rake ez ew ew konsensûsa Abdullah Öcalan derbas dike çünkü çima derbas dike ew konsensûs proja hêzên şikil didin ewlekariya Rojhilata Navîn û Kurdistan jî tê de yî İsraîl jî tê de yî ew quweta wî ew ê bixwaze jî nikane bigerîne tu çawa şîrove dike kek roj Mehmet dengê xwe vekî dengê te girtiye Du aliyê vê meselê heye yek bandora hêzên hevpeymanan e li ser Rojavayê Kurdistan ku bandorekî stratejîk e û hêzê wan hene îstixbaratê wan hene teknolojiyê wan heye û karê cidî dikin û destkeftê Kurda li Başûr û li Rojava eger hêzê hevpeymanan nebin bi hêza Kurd tenê bi xwe nayê parastin ev rastiyek e jeopolitîka me dest nade hêzê hevpeymanan mayîna wana hebûna wana bandorekî stratejîk kiriye û bûye sebeb ku bi rastî îstiqrarek çêbûye û Kurd di vê îstiqrarê de dikarin xwe kom bikin ser ev lê bandora Abdullah Öcalan çi ye wê çawa bibe me tiştek got Kurdê Rojava weka serî tiştekî baş anî ziman di nav yek partî wan de jî nabêje navê Kurdistanê tune navê Kurdistan derbin nû hên partî çêbûne navê Kurdistanê ser wan heye nû li Kurdê Bakur
قرن بيان كردستان اف كردستان ونابي بارتيا جي كردستان ونابي ولاد ديار روجلات عينن وسا باشور جاين وسلي روجاوا هرتم بارتيا نظام يكتيا كردي بارتيا ديمقراطي كردي بارتيا سوسياليستي كردي او كرديه نابي ولاد تنا ناب وقت حق بلكي كرد بخوش باور نكرنا كلور كردستان هي ديسكورس كي وسا تشبويه لانها تحولك تشبويه وغوهرنك تشبويه كو روجاوا بويه ناوند كردستاني ناوند به شکلی چه دبه لورجی حبونا هف پیمانان باندور دکه کور لیدریه کرد روجاوا چه دبه سرکرده وان چه دبن رهبری وان چه دبن مظلوم عبدی ادی جنرالکه کو ادی دبه سمبول کرد روجاوا نکیم ترج مسعود بارزانی و عبدالله و جلان و دبه سمبول روج برو سمبولیزه دبه وفكرك شي بويه شياريك شي بويه مثلا شما هرتم كرد روجاوا سمبول كرد باكور ببارزن جبوچه تاني عبد الله وجلان جبوچه تاني شما تاني هرتم سمبول كرد باشور ببارزن شما هرتم مسعود بارزاني يا فلان وفلان جبوچه ده كرد روجاوا ابرسيان ها جمان شي بويه وليغاري دخوازن ودبجه نه قندیل و نه هولیر بلا باندور لسر کار ما نکن بلا ناوند بریار قندیل نبه هولیر جی نبه بلا ما قامش لو و که سلیم اشارت بکر اف کنفرانس سبب مهمه اف کنفرانس سبب تاریخه هیوی دکم سر که به جبر که هر تشت لید ریش فرصتی چه دکه تحدید چه دکه او سوسیولوژی های می پرچه پرچه کردی هیوی دکم باندور لی نکل سبب هزکی نتویی چه ببرد نیتلیکا کنفرانسی و کنگره نتویی جبوفیا اگر لیوگرک چه ببرجه در که و تاریخ بنویساندر روجاوای کردستان و فکر کردستانی جی بنگهی کردستانیه لأوانا نرن آف بن عرضی را بچه کبر پیشیوی بکر داوی برک خوب ببینه ذهن کردا مجیه کردا سروریه کرد سروریه دخوازه هزار تیوری جدا بینه نظام مرای بکچین چی کتیه گوتبه تیوری دولت كيرنايا ودولت نمايا ودولت بوش ببالغ دركت يا فالايا روحي كردي روحي سروريه روحي كردي سروريه خواز اف تحصل اف باز سال داوي كل روجاوا خوندنا كردي هي زمان وسا قشبويه وسا بيشكتيه نفشك تشيبويه ذهني بي روحي بي كرديه اف دركبه نتيجه بي دركبه شباب يا كونفرنس باندرا خوي وي لورچيكه وي ريبرتيك لورچيبه وي ديسكورس خوي لورچيكه يا روجاوا وي چيبه و هدی باندرا لیدر سمبول باکور سمبول باشور سر به دریوی کم ببه و ایران ام آخفت نبیا بلد و تاریخ به تومار کردن ربرتی یک لور به چه ببه و شما بیا به گوتکوتا وان پیش کبه و دیسکورس وان جی هبه و رز بگرد لو جلال لی و روزک هبه کو ریک و هبدو هدی به جدا ببش بر کلور هزک نیف دولت که یلوی داری و اوین ام نحنکه و باندرا خودشه که وهدي و ذهني وان طموحي وان خواستكش بوكو بالمركز الباوان جي ويشي ببا الجباب يا دنا بين صلاة قال لك تشوي بجوهارتن قال لك ديسكورس كو باكور هرج باشور هرجي بادور خونك سر روجابا جبر تشبر هف بيمان على الاول جبر هيفي دكم اف كونغرا نتوي اف كونفرنس كسبت مشو كونغرا نتويه ليفغرا شبك وك سليم كلام كر كو تمثيل كردابك تشام ببا پایتخت تو چه شام جی نبر به شام و به شام جی او لیفرگر جبو کردان مهمه استراتژیکه و هیدی کم کو باندورا گوتارا کردستانی زیده ببه و او هیز جی وگر سر رحی خواه وگر سر گوتارا کردستانی باشه که روز محمد گلک سپاس ولی صحبت او استیر نابه ممات انتالیا برنامه خواه کاکسی اجازت خواهد تشتک بیجه بیجه که ازیان که وقت مالیته يعني ما تخص لی ما وقت خوشی درباس کرد لی از همه هر یکی و 5 دقیقه بدم که سلیم برا تشتیش بیر کریه ببیجه و جناب جناب روز محمد تشتکی دم بپرسم فرمو که سلیم سلم يعني مسألة هذا يعني شخو او نيرينا كو اجالان فرمولا كريه براس تبنجه كي مادي تونه يعني ev nerin bixwe ancak welatekî wek Koreya Bakur hemû sînora bigirî û bi şiddet rabî ser xelkê ferz bikî mêjiyê xelkê bişoy bi zorê lê vana hem li dij dewletê ne hem li dij desthilatdariyê ne û hem jî
دستهلداری کی مرکزی توتالیتر دناوا خدا تینی وجوده ابخو kontrastı. Yani bukhara nelheve. Le müdahale heye kek siyasi. Mesela Balatanekşan heyeta Dem Partiye Türk'a re davan, Devlet Türk re davan ku İrul Kamışliyene. Yani ev heyeta Dem Partiye ya ku be daxwaziya Öcalan u Devlet Türk anal Kamışliye runiştiye müdahale konferansa sibeye keko. Yani diyek evya yani devlet atık redavan u go kelamkin herin da ku nehelin konferans ligor bercevendiye milleti Kürt tevbgare bidiyar bisine. Yani ev diyek bala mebkşine müdahale ki heye le dinamizmu daxwaza milleti Kürtçe heye. Rojava Kurdistan'ı biraz Kürdi dağıfın, xwazin ve Kürt bijin, bine siyah, Arabu, edine da nejin, و حتی نایش خو پاراستنه زمان خو پاراستنه ناسنامه خو پاراستنه دوار الفابه دا که بجن الفابه لاتینیش خواب کارتینن ساد اوره خوشت که که کردین روجاوه کردستانه و کردین باکور هفهم بکن برهنه هفدو بخوینن وان تر جی دلخوشینه لی تشتی که مروف دو ترسینه اوه ما ترسی هیه مداخله هیه قالوا اف مداخله بسر كذا يا كرداتي بسر كذا ام فيش زمان رابين سباس بو في وقت دامه و خوش وجاد سپاس بو کک مامنجی کک سلام گلک سپاس مالاتا وات زحمتی کشان تاعت ور کک روز محمد بگمان تشتی تجبیر کری تیبه جلی کردین باکوری گلک جارا دخوازن صحبت داده از دشوپینم کردین باکور کردین روجلات روجاوا کردین باشور ناس گلی کردین روجلات مجارا اوی ده پر ناس ناکن یعنی اف ام ببین بویرین روجاوای کردستان بویرین باکور روشا باشور لهولیه ده بیانه ده برنامه کک میرزا سیاست مداره کی روشلاتی تثبیت خواهگو تثبیت کی جعلی پر یعنی بالکش بو و تثبیت اوی ده برنامه کمی ده کک محمد صالح قادری جی گوتو بو گو ده سرهلدان جین امینی ده شرط نوا روجلات کردستان کملی بو لی دولت روجاوایی پشگیریا من نکرن گلو به هولدانا و تالیه یا کو ام ببین ترامپ و او خو زخته داتینه لگوری جناب تا شرط و مرجک هیا کل روجلات کردستان جی بویره کی یا جی امکانه کی وک روجاوای کردستان درکه دسته کردین می روشلات اما به کرتاسی بجاره کی بتناسری خو درجه لی از بلا جناب تناس کم تو یکی جیره به آوه کی فرمولاسیونه کی ادخوازم باکوری هایوان روشلات کردستانی هبه فرمو که روش محمد بله درستی ده مجاره کنک جداتره لی شورش جن جیان آزادی قناغت نوبو قناغت نوبو ده جیان ملت کرده و ده تاریخ کرده ده کرد شیعه و سنی به هفر را نبونه یعنی جمع اینه که تاریخ همین راهبرینه ما همین سرالدانه من دناف کرد سنی ده بو و کرد شیعه هرتم یا به طرف و یا دولت وان بکاردانی یا یعنی هزه مازن جی لوره نفوس ما ژئوپلیتیک ما همین تش یعنی تو ببینی لمنطقه جورتر لمنطقه کو کرد سنی نه کو یکو کرمانجو به سورانی داخل من لهندرا کو منطقه کرمانجی 5 کیلومتر کراهیه ما هي هندرا به 7 کیلومتر هندرا به 5 کیلومتر هندرا 30 کیلومتر لی بر چقاس بر جرتر چی لو به 300 کیلومتر کراهیه می او هي دي سينور ما هي لی اف شوراش همي كريات ووايد نوروجي ناسيوناليزم نوروز يعني بيجن
ببین شکلی هم ناف بکن 2 ساله ناسیونالیزم کرد خوانو دکه دریا نوروز ده دریا نوروز ده ناسنامه خو بکر دریا نوروز ده نتوسازی چه دبه و گوتار کناف جواب ده دیسکورس سرخوبونه به کیموزه ده ملت تماما اشیار بویه و تخمین دکم شرط و مرج بله زمین حاضر بو لکماسی ما چه بو بزابا سیاسی روجلات کردستان بریار ندا ملت رابو باجارا کتن کنترول ملت بوکان شنو گلک باجار کت دست ملت هیز پیشمرگه بریار دابانا هیز پیشمرگه وگر یابا فاز شورش تماما و به هاتا گوارتن و باندور خود سران سر ایران کربا نو هم ده قناغ گیدی دابون لیلور بحافظ زکاریه کود او سیاسی ده بزاوا سیاسی ده درکت کو بریار ندان هیزا پیشمرگه و نگریا پیشیا گلک تشتاق گرد و نهیشت که او سیناریوی لباشور کردستان هبو سالا 91 لروجلات دوباره بده او فرصت هنک هیچ دست ما درکت هنک دینامیزم ما آماده بو بزاوا سیاسی بریار ندان و بله پیشگیری هیز ناف دولتی اولی روجلات تنوره که دکله گرمه دگره گرد به ناف 2-3 سال داوی تشتن نو درکه بلیو داره لروجلات وی روشه گین یعنی روجلات پیش روشه نفوسه کی زیده نه کمی باکوره جواره پیش و همی کرد روجلاتی نده ناب عرض کردانه همی دبر ایران تیجی کرده و کرد هنه لور خودانه جغرافیانه 2 میلیون 3 میلیون کرد ما لخراسان هیه نزدیکی 400-500 هزار کرد ما بنیا خزر هیه دریای خزر هیه همی داره ایران کرد هیه و هیه زکل که مزنه کو بتقه و باندورا خسر گشت اوه بده اجبر بیا ایران جی ژئوپلیتیکا ایران جی هدی دینامیک دبه نابا 5 سال پیش مده تشتن جداتر و بگوهارتن و نکیمی سوریه ببه گلک سپاس مالا تاوا تماشاوان نجا ما به 2 کسایتین کرد کسایتین ناسکری بویرن لکردستان نیرخاند به ویا کو نیرخاندنا هر 2 کسایتین د سیاست کردا ده ناف کردا ده ناسکری بدلی و به حتی جاره که دن برنامه که بمین دخیر و خوشیه ده شب باش ایوارا خوش بله قلبی جنوسان